Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Mizgefta Xuda yemin vederi Mizgefta Ulu Cami Cizire'ye hem Mizgeft 12. yüzyıl yani takriben 8 sal beri Ababu'ya beri vederi Havşavet mündibinin gavudun azı münebi binna vedere kilise bu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu aleyhissalatu vesselam Ativandara kilise Kırna Cami Vandara ve külliyede gelek insan el-mehvate de Frakiriye Kur'an ayette de giş hatına xwandin jîkî pir kevne xweş e ev jî wilo gerek mero lê bigere însanê me mey bakurê gelek nizane mizgeft kî derê ye Maşallah Cizire velatek pir xweş e Cizire cî evliya ye tekriba me çünkü çima Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam jî qabristana wî vê derê ye cûdî daxê cî gemiya Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam lê sekînî ye Melayê Cizîrî Memozîn Muhammed Servikirî gelek şeyh û müşayih Cizîrene ji ber wê herkes zêrê dixwazim were vê derê bigere merov çiqas ziyareta qabristana ziyaret bike xêr e însanê mirî jî bendê duan e gelek wada merov çû qabristankê jî ne ji xwe re dua bike ji wan miriyê ku mirine tiş destê wan nematê bendê dua kîne merov ji wan re dua bike dûrî jî merov jî xwe re dua bike temaşevanê hêja we ji bona gûmê guhdar kir gelek spas Xweda hafiz
أريد الثمن بغنى قرآني نار ناظل من حجي رمضان سرف قلبي من باب الرشاني نار ناظل من حجي رمضان سرف قلبي من باب الرشاني عاد يلا 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 شيرين والله عاد يلا 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 شيرين والله نبي محمد حق رسول الله نبي محمد حق رسول الله سرف قلبي من باب الرشاني نار ناظل من حجي رمضان سرف قلبي من باب الرشاني عاد يلا 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 شيرين والله عاد يلا 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 شيرين والله نبي محمد حق رسول الله نبي محمد حق رسول الله مارب مارب
تجي رمضانه سرفا قلبي من باب ظهر شاني عاد يلا 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 شيرين والله عاد يلا 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 شيرين والله نبي محمد حق رسول الله نبي محمد حق رسول